tibuai vegole tukin chu nimina news pakhat Indian Express an report khakalo ngai to zoya in lo chair ve to thawin karinga kha kan chief minister Mizoram thanga la nupui piro nei sang chung chang te poron langa kha man kuma prism ni time ka ria EIRUKNA buai an thelu khamo khami kalzela khan pupi silarin omangerin moya khami hun la an investigating officer ina court ashil kha anon report ta khatalandan kha chuan an investigation ina amu chu khania cheng agriculture department atangin cheng noi somthum basari manhu antiami kha nge ni emaw bungruan mangti te chule makalo ti deu chu chief minister ni lian yang chu martar te thlana mantur poisa kha engmozat unspecified amount antita khami kha Mizoram sarkar poisa manania dan lovin illegally ti khanita chu lo le chu pero ne sang ne na an neih rosum an chut khan affidavit atang landan in noi samruk paruk hu kha ngai ni ha kan hriat la deuh nei ngai sumlak lu le thawhchhuah inmillo tiang chi mo disproportionate asset case khamyang deuh khan an charge boka kha court aron thil thale he him Mizoram tha cho pon lo en pawh te pawh khan nia tin pawh la tubuai hmasa zok tila atira mi ning chu pujon nei lian investigate khan khatiang che khan peri le pawh la chungcha hian report a hana ziak boka kha khami report chair kha chuan in theih ka ringa chuan kan court case chu kan muang thin khop maya tin Mizoram a hianin boi thla ve deuh chu India ram a ponia separation of judiciary he kan thin takna kan society kan khotla hian kan line separate lo na sarwa hian enga ni court lampang rural tu ti hianin rural hi har santi chin oma kha man kuma phe ka chuan modi prime minister tiram ni kha khoilai mani khan news ka chiara chuan khoilai mani kalna khan judge khan modi ke kha ju khoi ni chu politician ke kha judge kha la khoi ni chu tiang chuan conflict of interest an ne kan judge hian apoyang ren khop maya chu jeng point ta se Mizoram apo hian kan ni na chu sai ta bol bolela kan judge te kan prosecutor te hianin an pu te le an thainom pa te an fair thiat te khatiang kha begin nataka sentence kha an pek an threina chan tu tam tak oma thredangin kha kan puhriat renga changte na pawh chungchanga case engena siam saka po khan asiam sak ti to maila se chipa CJM khanin rural kha ati mai ni ama kha kadem hlom vek lova maro chu gandin mun khir zia le boi thla zia le justice hi om mo zia soilanna kan mangdua chuan tuna Mizoram thanga case kal lai chu aron ir chuak le ta ai chuada chan po court investigating officer ina athusai the Indian Express in aron tilang le ta ding di te han report ve dong he helwa wangla ni chon report an nuam report an chak tu ra khan ngai ngota important ta se kan soi tum zo ka chu hei tun line ramri te kan soya chakma chungchan te kan soya tuikuk chungchang te la chi sang kan rilru engani kan rilru na ngai ven zong kan emotion chok phur thei tur zonga isu lian tak kha aron nom le thina kan manga ti kan rural angai remna nia kan soi chok boka chi sang en tru mar chu kan ram le nam hmelma dik tak zok hi ke chu kan hriat thiam mangai ka tia chakma chungchang te khovel hen lo mo khovel ram sang hen Australia te ponia eng hnam ma hi ma ni bila omai mo
an thanam te le an nam pui te na an chen pui te na mo an thanam te nen nam ne na har sat na nei lo hian om pok a helom chu wan chun hetiang thei chu thil khovel na ken tel ve te po ngai tai la am manage dan ha kan thiam ngai zo ka kan thapuya eng ani theina zong hun zong pek vek don kha chon thil lang kan mang don lova chu ba ka kan NGO te na nam chung changa abekin Chakma le Tuikuk chung changa an khoi reng reng hian in lo chut ngai mo chu borok chu a tha thei khop mai ma se a chin fel lam kha kan mu to ngai lo ni chu chuan chuan zon te poi am hiala kan NGO shoi tu te hian in hang issue te hi enge ni om reng sen ti nge chin felan du ti te poi zo na lian do om ta ni chu kan riat chiat em chu hetianga om reng reng hian a hlok na tel tu ber chu rom NGO shoi tu te ni zela chuan chuan ami pui kha chu kan hlok ta chuang lo wa chin felan ni ngai lo wa buai na azwal tu la chuan chu kan soi peng zo ka kan soi dum zo ka chu I kan ram le nam hmelma lian ber le a bul ber a ka ngai zok chu lam let na EIRUKNA kan ti hinia hian min HM ringot maya kha mani deuh khanin yani min pialam pang zok a mani zok pu man zola khan thu maron nein pu HC wana ruata thuziak aron posa ka chia thaden dela tun ma tang garden colony ti lai tang to niang chu kan politician ten Mizoram a paisa luang lut tam tak mak ta duai vaibel cha tam tak mai luang lut hem anti thlol zel dan tu do mai lama project sang mang anti thlol zel dan kharon chui chawa me ngai to tir chu hang politician ho hi ram mangai hi engza thingi omo ti te le hang ho hian in min lo phan e dana sa em anin le lo le an chung kwa an thren tha te le an khatiang zong en chon anin din in an kol tha em se in le lo chu nei tha em se an sum thawhchhuah te le an sum nei te chu anila recession te depression te pom se an ni chu an himang ti tur khopa sum nga le rosum nga an ni hlom ma se Mizoram mi pui ro chu kan pa cha em si ni chu chuan kan har sat na chu kan problem lian zo ka chu hetiang enge ni sang kan soi te ni lo hian EIRUKNA nia EIRUKNA kan huwa dangai kan huwa lo chuan engang pon zo phai khwan zu thiral vek poni la mo kan thalai huaisan thi ngam poi enge ni huaisan poi zu chukin vai pon lo volume phom poni se kan nami kan siam thadon chuang lo Chakma ho poi thawhchhuah vek poni la ten om thei don lo nimin chu tukin don zok ma chu ti laya kan tax return hi file ngai Vawiin ka han en china kum to pa hian sarkar kum to pa hian group certificate an tia chu tianga join kan ha thona te min pek thina chu ta chang kum khat chu kan hlo zong le tax kan pek za che kan pek za khalanga chumi final document mang chon tax return hi file tu nia kan file down china kan bevela an taxation officer an thok pakhat kan bia so miti pui zela kan en pa zel boka atopa ka han chut chinda me chuanin kum khat chung khan tax kha za somni pakhat borvel khalo ni ve ka tax pack tur chu chia hi ni Mizoram din mura chuanin tu na shrim me chuan kan income tax la taila central sarkar lu tu nia Mizoram khan wa ingza nge kan noi som pakhat vel mo khangena bairam bakta doi tlu le ding wan khat le ti vel a ha chan om jiam tham lo lu tu bok nen tin kan la kan din mura chaw bok nen tu na hi chuan ge chu income tax pack hi ka thlob lo chan chu chia pek shrim du lo wa nilovin tun din huna kan thilom dana zir awang zo khian maro chu an chei then dan EIRUKNA tuna puzoram thanga chungchang ate ponia puzoram thanga lak lu le a hlo inmillo kan ti kha chu case investigative officer in a chhut na chu a document a chhut na in chu a basis chu enge affidavit ta
affidavit kha ni rin tlak turang ai ta chan chu dot sai lo tura in tiam an nia mase arin tlak berzok a khovel mun thang thang an man le India rama te poni an man chu income tax hi ni file ran income tax hi sai le sai nu Mizoram chuan ke chu ka thop lo ma ro chu mi na alak lu zat document official document sarkar ne na apek lu a diktura pek lu ang chi document hi om lo chuanin hepai eru dikha finfia ngai na om lo thlu kania chu wan chuanin ke chu Mizoram hianin engtin moa chia kan lak dan ai ma in mi na alak lu abeken sarkar na thok le hetianga sumdong te ponian chu khatianga kan anlak lu zat sarkar na chin chia theih da tura tin EIRUKNA le khatiang thil fellow om po chuina khami man chuina ta na man theina tur document kha om ngai ni chutiang zong chang ram thro tu te hianin man lak le chuan a truck khopping ga lo ring makati pakhan sai le zoi du chu kha mani de wa kan central YMA na TDS a do dal va kain riang atru TDS kha a chan chu khatiang an ti na chan chu modi te sarkar tlemena in thro sak da wang chu ani rualin abulpui berzok ani lang chu India rama hian chia ol ru hian tamam ya manna article phaka chia be jo Asia rama hian chia ol ru na sak bernian an saya adik te podik mai theya chia ol ru hi an vai ho yan tin da sat lutuka an ol ru na an chia ol ru na mun than khat chu Sikkim te tun hain mo tin Mizoram po hi nian an ring hlala income tax ho te hian a chan chu Mizo pa khan a ming ho in vai pa sum in sum dona kha tran theya an tran reng boka tiang chuan an ti reng boka chuan vai pa sum kha Mizo pa ming in aum to chuan Mizo pa tan chuan TDS exemption kan neya khami kha an mani ta tak ni silo khanin ti khanin vai pa sum kha an local ho ang deuh khan om thin nian an ring hlala chu re ben dua chu mi tan chuan income tax file mar chu exemption manga ti thei ani kha khatiang dan khan ron rom han ti mai la an man tuma kha kan do dal tawak maya IAS rualte YMA hi a do dal kha corruption man theina tur kong zok kan do dal kha a chan hi voi thleng ka hathiam thei lo ni chu ti vela ni chuan chia te chu tun ma kan Mizo nun lui kan pi le pu te hun lai an chuan chia petrin nam kan nia fathang te kan pe a chuan chia pek hrim hi adik lo anga ngai te mo pek du lo na ru hi nei lo tu nia khwala tui ni chuan ko han apo hian chia ang chu kan sei lo da chungin chia ang tho ni a tholom hi tholo la so ko han ha kal ngai na om lova tiang chia chuan sarkar ramin rel bol na te po hi chia manga kalania chu ai ma chuan EIRUKNA kan ram ti chereu tu ti chetu le kan nam nun thleng po min eichhetu a chung ri la tang min eichhetu hi kan re de ngai kan do dal ngai chumi do dal na tur konga tangkai berle om zanei thei tur ber nia tax lam panga thokte le hatiang lam panga ngaihtuahna seng tamten an sei chu chia pek le income mi malina lak lu zat kan hriat theina tura rom han na siam ni income tax ani emaw ni lo emaw TDS te poni se yang zonga kan kal lo chuanin sia EIRUKNA hi EIRU ti kan ria reng po man ngai na om lo thin khopin nge dan khan dan ha an mani lama tang thin ni chu ti vela ni an sai zom vela tro hei po na ka kal dona kal main kanon good morning zok chu ni EIRUKNA hi kan ho a thalo kan ti tlang ve ka mar chu kan do du lo ni na langa I do ve to ngom yang tiru kan ram le nam hi atiang ni join aral thu mun god don abi pho le